22 جوتمه یا سال 1993 ده للیجی قتل عامک گلک مزن چی بو هزین دولتی ین بچکدار هزک مزن ایریشک مزن لدیجی گلی لیجی بیگ آنین و لیجا بتوایی خرا کرن مال خرا کرن خانی خرا کرن دکان خرا کرن به daha insan hatın kuştun به daha insan hatın birindar کرن راستی درباره وی مسئله ده درباره وی سوچه گران ده تو لپرسین و دوزگرین نهات کرن تو دوز و دعوه جبو مغدورین لیجه نهات کرن دوسیا قطعا لیجه نزدیکی 20 سالا بپرسیار من دست دوزگراده و هر چقدر مغدورین لیجه جبو عدالت ام بیجن تکوشیندان خبات کرن بس مخابن نزدیکی 20 سالا تو گاو نهاتن آویتن فاعلین برپرسیارن وی سوچه گران ناسنامه و نهاتن تثبیت کرن و دلیلن وی سوچه گران نهاتن تثبیت کرن و ندرکتن پیشبری عدالتی به ام بیجن خباتا مغدورا و به خباتا پاریزرین مغدورا داویه چند روز مایی جبو دنبورین لوی دوزه چه ببه دوزه هات وکرن یعنی بر دنبورین نکت به ترکی جره دبیجن زمان aşımı دنبورین نکت و دوزه هات وکرن راستی اف دوزه هاتی وکره gerek tange yani برپرسیارین وی سوچه گران تف نهاتن تثبیت کرن درباره دو لشکراده دوز هات وکرن مخابن لدروشما اول ده بريار هستاندن كو اف دوزاها ياكل دياربكر وبهذا ديتن نقلي درك ديكرن محكمة بلند دادگاه بلند يا أنقرة بريار جرك ام بيجن سكاندال دا هر چقاس اف دوز لآمده لدادگاه طيبت دهاتا ديتن جي دماكو اف دوز نقل بي دادگاه بلند أنقرة يارغتاي اف دوز نقلي اسكي شهيري كر و اسكي شهيري دجي دادگاه بطيبت نبو لسر في ما الحقي درباري اندام دادگاه بلند ما شكايت كر بس مخابن شكايت ما تو نتيجة نستاند داویه فهم کردن که خلاتی کردنه دوزا لیجه دان İzmir'e ام چون İzmir'e مقدورن لیجه به پارێزەرên خواره چون İzmir'e ez jî wek parêzerek yên mağdurê licê ebware bûm em hevra çûn İzmir'e li mahkema duruşma ewil de dîsa muhakeme hat seknandin gotin yek û tê darizandin yani yek û tê suçdar kirin yani sanık general bû ji bo vê sedemê lazim e doz bê seknandin û ji em bêjin ji komîta dozgera û hakîma izin bêstandin eger izin nêstandin em nikarin dozê berdewam bikin me itiraz kir bes itirazê jî tu netîce neda niha hêj doza licê yani li komîta dozger û hakîma ya bilind ya bi Tirkî jî re dibêjin hakîmler ve savcılar yüksek kurulu ji bo ku izna lêpirsîn û darizandinê bêdan ji bo wê niha li wê de ye rastî yani bi hezaran sûcê giran dijî gelê Kurd ê sivîl hat kirin salên notî de wek Şirnexê wek navçeyên din wek Qulpê bes qetlîama herî mezin ya hatî kirin yek jî licê bibû ya 22 Cotmehê sala 1993 bes mixabin wek gelek qetlîama ev qetlîama hejî bêşopma bêpirsyarma û hêjî tu netîce nedaye belê îro salvegera vê qetlîama mezin e carek din em
ين كو لجي جيانا خوا ونداكرين او كسين سيفيل ومعصوم ام وببيرتينن وجبو خباطة مهدور نجي جبو عدالت بيجه امي في دوزي